Lemaasai eroroki ntae. Lemaasai maijitahidit aing'oru elimu amu elimu naboloki iyiok intokitin kumok naleng. Isikitika naleng tenidol ajo etii taata iltung'anak letaa irmurran irkera kutitik oopal shule yani kidip oltung'ani duo form 4 nifaulu kake meyieu nelo form 6 ashu meyieu nelo enchuo amu edolta ajo ipotisakita shule muda. Kwa hiyo bora tenang'orori alo aing'oru irbiasharani au aing'oru nkuti asin naas. Au ntake duo matolimu specifically ajo elo oltung'ani Zanzibar aijon ake tenekuet Zanzibar apal shule nelo asieku maisha haraka. Etejoki taadii idimie maisha aimutie, nidim atowuapu maisha haraka nimikilotu aret, nidim aimutie nikilotu aret. Kake ejo metii enaimutie kiret. Ore kilotu aret entoki kilotu ake aret, mikintoki apal shule pikikwetiki iwueitin doropu ninkilo iltung'anak ijutia baadaye. Njoo lotaboloki Enkai ominoto nafasi napuoyie shulei matonyok aitimisa ina shule onidipa oltung'ani. Ikostito taa iyiok ena palata eshule te katikati, ikostito iyiok naleng amu etii nye taa nche ormokoa maipot kake etii iltung'anak oidim atayiolo. Letaa nche ejoito etaa nche idurrita ntoyie ele mkoa mehomo aiyam tolikae mkoa amu metii irmurran oisumate ele mkoa. Aeleita iltung'anak lelo mkoani kutik irmurran oisumate kwa hiyo nche epuoito ntoyie aing'oru irmurran oisumate torkulie mkoani. Ore entoki pookin nayautua ina naa empalata eshule. Etaa epalita irmurran shule amu edolta ajo ibokito shule peyie pemetum maisha sidai haraka nayieu. Kake matonyok aitabaya shule pikitumoki aibalansitie kuna tokiting. Napenda.